CCI query pen KSA dilai branch sa hemalong chikimu along a kesong Hanjang su patua klamalong ni thom ke chok krisir ke pangdeng all Caribbean Inter Sub Association Women Football Championship ke patu Bukulia Ponglok Pet Kep Charlie Ariso Chomnara along ke jangpen apran ke dam Langher MSC Ramsing Timung Kisung ki pohem kahon bidam Cardom News time along penili Villarban Cropi non beer tang ton pen RJ tha CCI query pen KSA dilai branch sai hem along kasalam chikima along e pai crescent cap arni impu point lopusi katyu salang beer tanang pali Bukajan subdivision ke parlo dilai along CCI query pen KSA branch asa hem along kasalam chikimo along e lama archok lapen donwari anujak pai crescent cap arni hampang klembang joising timung si ingpupi kangpu amai along CCI query mechanical manager KSA branch amai phu nobin rong pilapen arisang hotum chetong dun Ilitum ilai KSA head branch mati ilai KSA ROP pen aprang si nilitum CCI kuari dilai alang litum aphan churopar piglo alang litum nilitum dilai KSA head branch mati ilai KSA ROP atum phan chikimo adim nilitum hananga sonsi piapot lapian adun thu don duri anuyok penchenglok adim kaduk we nilitum hanang sonsi pitikang lapen lama anuyok kaduk we sitami di sisai kuari dilai alang litum pensi nilitum han nang sonsi pitikang lo lasi labang so nang sonsi pi chikimo penchenglok chikimo along i penchenglok lama anujok lapen don dori anujok tang et benefit pini nang pu pi pen nilitum aphan hanover tikang apot alang nitum dilai KSA mati dilai karbilo charli asong arupi hoi pen CCI kuari dilai alang litum aphan suri nitum ningaklong pen churolo Krisir Kep Angdeng All Caribbean Long Inter Sub Association Women Football Championship pai ni pai Krisir Kep Anian ni thom ke chau em barim kalitang khubon chandro terang chikima men pen hanjang lang su pathwa klamalong ki pathupona birta katnu sapherang ki pen birta nang pale Hanjang langso pathwa klamalong arnitili hinia porpen rajapathar SA pen paklongkam SA ang mongsi pathu ponlo labangso ki pathu along teran hini ta kajuteng khrobajo ki pathu ki joda poran ta ball ipumna ta chipi thekbang vidatlo labangso ki pathu along best player anong a bonu tamang se chepalong lapen best player anong a Hanjang langso Sports Association na chunba protap rong phari hin pensi pajir ponlo aduntu arnitili plia porpen ki pathu ponthwa teran tumlake Hanjang langso SA pen hamren SA ang si pathu ponlo labangso ki pathu ponalong hanjang langso terana tum hambrena terana phan ball pumni ke thaba jok hanjang langso terana tum se ki pathu che pahailo best player anong e kilong abang philake junaki malar labangso nong e ke pajir pon SK lapen kasa rap chunbang langtuk timong pen alangli ka chinghon karlitang kongching timong aphua men pen si pajir dunlo ke pathu esek ACF JC Rongpi Mukul Bora Bari matum Jiwan Chandra Pathak Ramsing Tokbi Kadom Terangpi Minika Hansepi pen chenglok ke thegedinga tum chitong dun pen football ke pathu esek RDP dun rinti West Caribbean Long Socheng Development Block pen Suri Hinira Krihini la pen kreke thomaning kana pharman kikim ke patangte hum pharu isira hum plikebra ke thom AEY ahem kikim patang nangji Jongsi apor ke hot ateng kikim patangte pulote kachesong paduji pusi pai krisir kep arni jirikendeng birta amai along KSYC amai phu Rajesh Phangcho pherangke aphan pachini Socheng Development Block a video sai kam akarita pangbodet pu akoi PC alang li video aphan sai kam akarita chinam nangji puta kehang padu nangan ai vai hen ki tangte henso so ki tangte nilum heklong si KSYC jirikendeng area council lapen Kargilong rong salmai karena nai nanti si komiti ni tum songi cilang kapet pen ai vai hensu kitante agong ini tum laku kata lip dam si kason ni tum ke thek dam long 2011 12 angka ahensu kiki 173 ahensu abang pinian yan ta andar inquiry long situ nasi people si pinian andar inquiry ta angkan proxy pinian ke tentang ke la andar inquiry du ko Normalam sopor phan bir tamang tu paniksena Good
Good news, good news, good news. It is hereby informed to all the repeater candidates of HSLC examination who are willing to get admission in Arts and Science stream at Kanaklata Junior College, Lanka are requested to collect the forms and prospectus immediately from the college during office hours. The repeater candidates who secured 55% marks they can take admission in Science stream and who secured 45% marks they can take admission in Arts stream. Hostel facilities are also available for both boys and girls students. For more details, please contact 8628 735 290 or 8011 979 or 9678 750 759. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Aturkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Aturkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people tarbir talong bangthilo. Bukulia Hawar Ponglok Pet Arong Ariso, Kep Ang Dengke Charlie Bomb Songja Ingtiapan, Kirika Kurukapi, Pai Pai Krisir Kep Arni Kang Sangpo, Tek Pon Longlo. Bukulia Hawar Ponglok Pet Arong Ariso, Kep Ang Dengke Charlie Bomb Songja Ingti Apan, Kirika Kurukapi, Pai Pai Krisir Kep Arni Kang Sam Tek Pon Longlo. Bonta Kopai Kelanglo Songja Achete Avedadlo. Kisum Kepo Ahem Along, MEC Ramsing Timu. Lapen Ari Sang Hotum Chetong Dun. টিম এটা আহিছিলে 9 জনীয়া গ্ৰুপ এটা তেওঁলোকে টিউশ্যন কৰি আহি ইয়াতে এই পাঠাটিচা যমুনা ব্ৰীজৰ ওপৰত থকা হেঙিং ব্ৰীজত মানে গা ধুবলৈ আহিছিলে তাৰে দুজন ল'ৰা বৰ্তমান এতিয়া মানে সন্ধানহীন আছে মানে বিচাৰি থকাৰ প্ৰচেছটো কৰি থকা হৈছে আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহি কাৰাগাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহিও তেওঁলোকে বিচাৰি আছে বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে অভিযান অব্যাহত আছে SDRF অহাৰ কিবা অলৰেডি বুজাইবা আহি আছে Karbi Anglong District Joint Director of Health Services Dr. Karing Rongpipi Kapin Khat Panateng Pen Jurikindeng BPHC Angkang Umkhermi Sub Center Pen Panimur Sub Center Angkang Jasamet Arta Chiklojon Nerkep Au Samara Pen Ningkan Krepo Aber Au Samara Tumakpan Measles Pen Rubella vaccines Angprim KPSI Dengpon Bomlo Jurikindeng BPHC Chokomar BEE Konsingteron BPM Khandakar Mujibur Rehman Alitum Penjab Ponsi MR Mate Measles Rubella Campaign Asai Cheng Pontanglo Anpar Alang Litum Along Kachirabdun MPW Mokul Ghosh Rukib Bora David Ingtilapen ANM Atum Genti Teronpi Karing Ingtipi Lakshmi Ponglo Debojani Dogbipi Lapen Ranjita Jigdungatum School Ketare Aus Maratuma Phan Asana Asana Kesopen Kepajok Jia Phanpura Measles Rubella Angprim Pilo Pinpo me bangso campaign kedeng laki Karbi Anglong Angkang Chotkali Dit piadak pialong amartsi bangso Measles Rubella campaign kedeng Laben bangso Measles Rubella campaign Pai Niphai Krisir Kep Arni Umkhermi Sub Center Angkang Kamaikya ME School Mokoilum Panimur Sub Center Angkang Jirim Thepi LP School Lapen Kanrong BLP School along Bala bangso of vaccine pipon lopasi birta nangli Birta bangkila pans kang tan maniglo Domi thakme kurwang thu